ven dei fu ia no ta ua ma le mata o fie ma lau le lei wa mai tātou te feilo ia ile atu no pele o Samoa so se mea lava o lo maua mai ei nei fu tau tua ma ne o danga e ala ile o lo kalame o le sona o fa moe moe ia e o falofa mfatal fatu ia le polo kalame o le sona o fa moe moe lau mai mo mai ma lau sisila mai talofa lava ia o le tantou le sona lona fitu nei o nei foi kuata fai o ni tusanga ia i lona autu au telenga o le ngā luenga le tua o la ngā luenga ia po le ngā luenga wa mai le tua i lima ia na amata le tua ia le au fai tatu talo no mantou tamau le langi o le tua o le ola o le tua o mantou maua ile nei asfou i lona mamlama fea mga ruenga amata pe foi o na mantou iai nei le tua i le whasoina o lo finangalo i le uranga o le sona o wha moe moe ia vi ia mwhaftai atu i lau fio whaftai le ule lofa lau fio i le malolosi o wa aantaitai ia o mwhai o na au lo mantou malosi ma lo mantou ola i lau taitainga ia lai le nei asfou ia whamanuia fo ia sisila mai mai mo mai o nai o tangata Samoa ia po i lava e malam lama i nei ngangana ia ia whamanuianga ma le tuli loina e lo wangang pa ia talo fo i le tua ia talo fo ia vatu ia ni langona o le mawhanwhana i nisi o mau i mawhtiaga o no malanga malu mo le oti ia tuli loina o lantou langona i le lofa mawhanwhana o lau fio ia o la mantou talo whamanuia mai lau fio i o mātou mawhauwhau le whaasoina o lo finangalo. Ia whaasoa i le wala e te finangalo ai whamanuia lau au whainga luenga lo ngā lue musini o no lo suafa Iesu. Amen. Whaftai o lea wā tanto iei le sona lona fiktu. Ua whaautuina i se autu mātanga o fie, ban whainga o fie lava o le ngā luenga i lou tua oi, po le ngā luenga i lou foi tua oi, o lona winga. E le te tau o na whaia na o, le ngā luenga i lou lava ainga. E le te tau o na whaia lava puma mo i le mea lo e iai. E te tau o na malama lau wawa i antu i tua oi, e tau o na whaia i se ngā luenga. A wā o le finangalo leo le tua, ia e pe o na iai i le lalolangi le te soifua mai o lai, a o le so te lole la vai ili matatu su e nai ia po ai sa alo tua oi o ni staimi tatu tano e tua oi fale ia e tua oi ainga o lo so o yo to mota malawa a o le so na i le so ia o le atala ai mafala o tele le upu nei o le lofa e tua oi o le veape taua o le lofa o lo no winga e le tau o na iai le lofa pito. Lo no winga e le tau o na iante o le lofa lea. Na o e lava malou ai. O le lofa o le me whasoa. O le lofa o le me tau o na tufa atu. O le lofa. E le tau na e tawhi fia. O le lofa e tufa atu i leo lo iese manaonga. I leo lo mo mia se manaonga. O le tala lea la tātou tala ina aima. Tanto vavaina e le tala ma sitia Iesu il whatoto luka e sfulu ia lo taoto ai ia le whatoto no sitia Iesu e whatau le te tasi o tangata na luanto e fesili ia Iesu o le awa o tale mai o ia u whape mai e te alo whaantu le lilo o tua ma lo loto a toa ma lo nganga a toa ma lo ma losi a toa malo manatu a toa e te alofa atu fo i le lua te tua oi ia pei oi lava ia te oi ia o te loa le mai o le au hao tula fono e o sau ia Iesu mai o le ase me o te whaia o te mau ai le o le whanau ia ata o le au hao tula fono e lama le lei lawa i tula fono nese tusi a mosi, nese e soto le vitiko, umera, tuten rome. E a leo sau ua tofo ia Iesu. Tofo me ua sili tofo ia Iesu. O le tau o le tali Iesu. O le ala se talale.
tusi tusi yo o la se tala tusi ala o te tani la vo ye fa mai e lo fa ile tu mo no o lo roto a to a nganga a to ma losi a to o ngol tangata a to lo lo fa ile tu tau na e lo fa a to ya me so la lo so tangata be ala na e lo fa ile tu e fa pena fo la na lo fa ilo so tangata ia la lo a to al bona il tula fono before na ta o ta wai ma sunga fa ngai tula fono mo e o le fa o le va o ta to e ma to alo fa le tu o one e fa si tu es lo fa le tu o one e fa ni tu po ta lo fa ma on le tu a o le ta o sua fa o yo lo tu wa te la to ngata wa ya lo la te o te fu le sua fa le tu ai le o ye lo na ma fa mo no lo yo fa la sapats o lo fa ile tu e le ngalo ile sapati o le tu fa manato ile le o le tu ma le malo si le mai le tu ia te o ile ono aso le o yas ai lo fa la lo so tangata ya ko la fa na eu su stai fa na ui I matu ona le lo fa le tu lo fa le di si so tangata o fa ye fo lo e ke ngoi ya o ta te pepelo fo le si o so tangata a o le moli lua a o le faita anga ya o fo le ona o fo ina isi ngo le lo fa to le fi ngalo le tu pe fo ta o ta wa lo ka commission le na o le o se vai mo tangata yo o la o tu o i vo stay o ta tu o yo ta mo si le na fai mo ta sto fiti e le se fa lo fa linga me ai ta fo lua ma me a fo ya le fa mai la vai su ya a wona ngalo mo moro a inga o tu a oi ya na fa so solo tu lo isi o wa o so tangata va fte le fa solo so to ile tu fa da ya pe ona fa ta to mai tu la fo no la ngol fusilo tu la fo no le lo fo wa so stangata la le te tu la fo no ngo vinga le usia lo fo lo ngo no la so fu to nga lo ngo fa panga no fa ngo lo lo nga to no la te tu la fo no le li ya la so fa so li lo so ngal fe ga set ile fu va ngo ta to le so no le ta tom tua ma lona autu ole tau ole va ai le tali el tangata nei ole lo le le tangata le me tau na fai a le lu ile ai ole me buni ai e lo ama mal malama ai le fai wa mai ma vol tai mit fe me te lo fai le tu a ele tau sia le ami ole tu ma e ola ia se fai so ole pelo le melna le ngata foi le afai te fai mai te alo foi le tua e te le alo foi lo uso tua e mai mau foi le time lo no winga ole me ta ole mai e ole te lo ta tu sa le mala o tu la fundo le lo le me fai ole mai le fai ya ole ta wa ai na ye lo no winga ole ta to nga luenga yo ta tu tua oi ole fai ngo fie ia na fa upu ai le fatino ina e le o sa vale o te lo le o ngana le sona le uto e mai mu tanto ya ele ngata ina tato wi lo le meta ona fai ai tato wola ya o le tau wa ai le fa ato mo tato le sona fa fta te fi faita winda ia le momole on fa ve polus fulu pe fai fa pe mai setas o te lo fai le tu ai te lo noso o le pepelo lava ia wa le lofa ilo noso na ia vai atu iai pe ma faiva pe feo na lofa o ia i le tua wa le vai atu iai sa o le va fea mai lofa i le kua le fai ka kare kua o ima mo fit le nga o le lofa e ka kau ngā alu lunga ko e alu i o kafa o le lofa sa o nga pe wale nga fa makala ka kumukua kaulo ele kaunga ve o mele ole lo fa ele fa kanga fa ya amen leve me lo fa ile le lilo to le loto a to monatu a to le nganga ko molo malos lo nga winga lo tangata antoa ya fia ia ka lengi a fia ia me lofa e wa ia me totino e ke au na ile li me nga ka ole lo fa le sa ngosunga le fa
Mangai ai o tano nei me le lofa. Ole yo ni tino. Ole me ole upu o lofa ole veape ngalui. E taunga nga yoi. Ka uala lea vai ka ko le sota. Ea. Ole si vai ngata o tato le sona leo tato ye ole fesili. E ui e pei e fōlinga mai fo i le ole fesili whaafia miotonu. Ia ku ia sisi ku pise fesili wa me ngalo kofo le li. Ia aku lai sisi upur kan whaafia pokor ko ngā fesili le. E ui i se fesili whaafia miotonu, whaafia poko. Ai ke lelo ngā ngoa. E ke lelo ngā ngoa e koe langa i fo i a ka kou ni kei. Ia wae. O ngisi fesili e kong kako wawa i kako fesili lea. O ia. O whea ke sau ai. O whea ke kaungu i eilo o langa. Whea mele alu i eile le malanga lea. O fesili ngā e ka kaungu kako ku fesili e. I le savalinga le kako kei ai. Pe voi la fesili ngi kaka. Le hase meo ke whaia. E ka kaulanga o koe fesili ai au ia. Ia o le ku fesili la i le iskanga. Ai ka kaunga o fesili foi au ia. Le ese mele le e ka kaunga o whaia. O ke au aunga i le kua malonga whingalo. O ai lenga ke whaia lo whaorka. Ni fesili langa langa. O la se lua wawa i le fesili ngi uso a au aunga lo whamtala i le nei luka e sifulu lonu. Ta upu le tatu tanoi na i le fesili dei. O ale vai mai o le fesili le fesit. Po le fesili ngaka i fesit. E tau o tele tari Yesu. Ele i tari Yesu no fesili takata. Fesili o le ase bea o te whai e mau ai leo le armai. Ale ala sauta. Koe kali Yesu. E tūnao. Ina toi tari ai o nai. Runga le mamama le leila wale tangata ilana fesili. E fo ia lo maho fautua i le te mile na a soi fuatini so le te mile na fele sauninga te ropo tu e se mea o fusi fa melo siri al tangata lea pastatini e fena ta uma ia te au o ina ta le papa mena ta le siri tofu ia po le siri via potu a mena la tamai al fai au fa mena ta la fena o le ale to inga papa na e te mat no fare to tari no si se le papa le na tai mos ya na te lo ala o la puta inga mai le to le poto le instead e lo tari atu e pero fora a cara i le vale wa ki ai fa ngala le metutia le fesili ina to tali ale le tangata ila na ia lava ta fesili wa e foi fesili le tatu mai tu si le o ngalu e le hoina tali to i peteu i tangata foi le me se la urien fa sa taro ina Yesu mai o ne tot foi sala mo papa ti sui ina ia mo o tola ila nga pa ia ma le ola e fa va si di foi la si le ia le tangata hola ia paulo masila ina o tatalo pese ia sila lu mafui ila na matala ia fa to or for people ole la tangol tangata le pule lo no ala fa na ole ma te nei e ma to te le yo ya sita ole ala se no te fai te mo ila ele o ya tali vola la o na le tu ya le si si na ole salamo ma papti sui ya la fa ta no ina lo na ai la fa ole na u mo la ai mo nei tangata ile te to ile te mai fa ftai ya fa so me lo sunga le ferreiga pa popo tato wa ga le tato le so ofisili ta wo ia le vanga le o ofisili a na tai ofisili te lo le tasi ofisili sili ona ta wo le soifuanga le nei wa le fai mai paulo a va pe ele ise tato fa moi tu anto le fai melan fa mtalanga le konditi mo ko su si le lo lana tato ai am tato wa ma tato fa tali tato te pe fa pe le se fa mo le no mana ya lo no winga le fisili tanga le fisili e ngata fisili ar me ta wo ya te e watu tanga tele fa me vam talanga wo lo Yesu le o la o le vana lo Yesu le watu tanga le tofo ya te ia ai me ta mai ai o lana fisili o se fisili ta wo o
Ielo tatonunga o lai malama Iesu ile motive ia le alwa to le tangata le alwa to tofo ia peitai wo ia I loa e ta ua telefisi mafu ai ona ia tamu fai loa e te akol fesili le tangata le ana alwa mai tau mai ele ia mana ia Iesu le mafu anga le alwa to ai ona le ta ua le fesili ona le fesili sili ona ta ua na ia whaonga ina lor fesili lea. Ea, e pa ia le tangata, mai tau mai leo le vanga tāua ia ta o le aso lea. E le I mawhau Iesu I le tangata. O le ale mafuanga le aluatu ai. Ona iai le talitonunga Iesu. O le aluatu tangata lea malona nganga whaamawalunga. Ai, I le va ai Iesu tangata lea, o le mana umia tangata lea lea. Le whao le tanga, mai tau mai. E ese le mea na aluatu ai, ai le va ai Iesu e mana o mia tangata lea le whaola tanga mafuanga lea na whaatoa le Iesu ona whai ia lea na tani le fesili lea me tau mai lea ia le winga o le whaasoa I le tae au le nei e iei teimi e whainga tā ai ona o tātou whaasoa I o tātou tua oi ona o le tātou te asum e ese le motive lea e sa wai le tangata iei teimi tangata e te va ai atu ai pi e whaafia I whaafia ta mai ma whaafia mi o tonu le whainga o ana whamatalanga. O toi tata e se ona e whaapeo e mai mau fore teimia. E whaatus whamatalanga o leo o lewa ona mau tūlo lona te te ia ta ita a. Ai li whaapeo na Iesu. O lewa na ilo Iesu ea. E te te en ma whau tangata le ia te ia. Ai na te le ia mana ia. Wa ia a whaonga ina lola na fasilio se awala e pa ia ilea. Ma a apa tua I le tangata le nei a. Melo lo te fia au mai ile whaasoa Iesu. E I teimi tātou te me mua tātou te le fia moli mau I tātou tua oi. Ona o lai whaapea tātou o leu tātou asuminga tātou te ilo le motive ala. Ale tangata lea lua. Tātou te asuminga o le tuainga tangata lea, o le tangata te a. I loa Iesu, e se le motive la sa wai, e le ia mana ia, pa I pe iai, apa pe iai. I loa Iesu, o ia o le awa o tula fono na te iloa me uma. Ia, e finau, o tuainga tangata finau vale ia, ai le tau fia, ai fo ilona. Lona fia moli mau tangata, mai e teimi whapena, e tātou moli mau tātou tua oi, tātou te whapea, o tama ia o tama. Tama fipo to ia lea o ngā isia se tala a e ngata lea o tama ia o tama mawalunga le mawhai ona no a whai te mai tau ina ia le mau Iesu e so se se tau ona lave ina mantua na whamatalanga I le matei o fuilea e lua suma le valu le Great Commission o le scope o lana whamatalanga whema e te tau ona o oifea I le o malalangi o so se tu inga tangata le whai longa ina a e le whailonga ina. E o whaila, le tātou so ina ia le whaalinga suma le wha I le scope o le whaawa angelo tōtoro. E taua no oia, inga ngana ma so si tangata whaila, mai tau maila. E ite mi tau te whailonga I le tangata tātou te manatu, o tangata le tauana. O ngalue, ai mara tangata le tauana ave isea. Se upu a leu toi a o mei Iesu o tātou ngaluenga o tātou tua oi. So se tasi. Pe whaale tonu I lawa ai, pe anta mai lawa ai, pe mawalalo. E te tau na ho I lea. Le tātou whaasoa mai o lawa aina iai, na whaonga aina Iesu le fesili lea. E apa I tangata, I le wa ai isi tangata, o toinga tangata ia le tau ona whai ese ngā luenga o tangata o ova lea. O ova lea tamu mai, ai, o leo I Iesu tātou uma. Ia, e po a lea le toinga tangata, e te tau ona whai lea. Whai ese tātou ngā luenga whaftai. O le si au ala maanga I al mele, au ke wawe whai ese whai unga o seisi. O le si pea sa mo foi ma. O le si wala manga ia le wakakala I sul kalonga. O le fesili vai o le si le wala al tangata mai o le whaonga o le fesili koe kala wa nga fai mai a fai aku loi lo Iesu o le ala mama ngama le tangata le mele ng sa wai. O le si ku vai o ke vai o le skanga kai lo alo vai lo winga fa fi po ale ala o teko sa o Iesu ma vaku ile wala e nga ke mala mai le fe pe vola sa ngolo ve o skai ka ko ke fu inga ka nga kai o ka ele nga kai o ka ko tua o au skanga ka pe ai
te ua fiu i kala le kama wera vaku e faali mai fo i fia i loa ma a ele e ka ua pe le ka ku kalongo ai o ka ko loa le wala ya tala no ai pe lo wala na fai Yesu a isi la o fai voi la sa o ka ko fu ka ko ya ko e fa ka ka wele ka ko manga ele kalia ele servisi ale wa mga ko ka kala ko al kasi al mga la wala le fa Yesu mga la wala o kele foi wala ke va ele kala ngo Yesu mo istangata e kele ang fa nga Yesu vesi tali ai no ala wala nga e open my ele le tangata pe vola sili la sa wala o ke mau ai le la fava o se vesile kwa ka ua kele la po ai ala ka makiki tangata matua e ka ua i vesile le la sa wala ai wala va vole vesile le ka mai o le kali Yesu e ke le faia se wala ke mau ai le la fava o le wala ke faia le la fava mau le la fava o man ka penga le li ai ke mau le la fava o la vanga la le fai ke no fai so seis wa oi o lo ainga po fela o le mea nga fai tanga ta we le la fava o la ka ko se le ska ko mai ngala ko le so o le wala Yesu ma le tali atu ya ya ke lo le o ka ko i le mele fa nga i mele o le a o ke kali o le lo wilo malo ka mai e ka kaunga e kali ai le upo le li le kia we mele isai e valu po lus fu tautala tu la fono mele mau ona mana male e se mese lo vaso i le vai ngola ko le songa ka ku vaso solo ku e ua le ua te le Yesu mele o le sidi ai tali ma tu spa ia pe foi la fa so songa le na fa ia Yesu le mate fa fa o tu sia ele na o me ai e o le tanga ale o ta o mele fa tu mo ta tu ma fa ile fionga le tu fa mai we must saturate our minds with the word of God so o te mi le fa so ne ta tu te apo ia ta tu te tali mai la wala ile fionga le tu ia tu mo pe wala tanga ta pe la ta pasta lo tanga ta e se ala tu amio e se mai tanga ta te salonia e su ala tu spaia ia so ma so ia ala un bai paulo la ia su la ta ula ta tu so tanga tu spaia ala babla o ma ko sola e se almena o le fa na o le tua e se o le fa tu muina le tu spaia ma fionga le tua e o fa tu muina e meia ka ko vai nga technology me o ba e ma mana tua o le tanga la vai o le tali ma le fionga le tua ya afsi mo o la fa mo na ya te e mo ye tre fio mai Yesu o ti tangata o fe ya e fisi le tangata la o fa tu mu ta to le fionga ale tu pe fona ta o tu sila vai fo Timoteo le fa mai le lo Timoteo to lo fa pu su luono o fionga le tu o ai ma fa poto ai ma fa to le me e fa le malea ora mi ora mo vole passa me o ka ko tu sfait vai to nu le fio ale io o te lo me lo fa na me le tu e tato e o te le tato fa tu na a le tali ale tu tali to me le fio ale tu a le tali lo to fio poto ma ota lava la ngona e o al metu ia ele isi se ia tali male lo fesini tangata le ia Yesu tali Yesu male lofa tali male anga malu so me vola tatu tali Yesu sisi e fsili mai fa mo le te oi ma ja va tai la se va solo sunga le ferenga le o molino e fa soma sunga toida ia o la fionga ale ria kampali to tangata ia nanga a kali le fionga le dia la ngona ho ta is ke mika ke kali ko lo filosofia o ila ai ka tinga ka kali riske me se fa so ala sunga ga te lo le wa au mai e sunga le to ina la tonga le fa so le metia Yesu mala falanta lena vuina ta o le sunga
o le te le ana whaongaina Iesu le fisili e toia. Ai le ngata i le au mailana, e na te si tia maila le tuspa. Ia a, pio le vaenga lea te mauai le na whai atua tangata lea po le ase mea. Mawaleo le whakaua whamai i Iesu. O le hana mea le tusi e lea. Tusi. O le hana mea le tusi e tulafon. Lono winga ea. E toi tata ia Iesu le. Ia le tangata i le upua le tua. Le fuina ta ua le taimi uma na whaososo ina i Santani ia Iesu i na ua umal baptisong. E tani Iesu a ua. O tusia. Lona winga ole a whai e se respond le leia e te tau na respond a i tātou o so o Iesu. Tani le upua le tua. A le tu sama le upua le tua le na e sau noi ei. E le ise a. Le ise malamo i ai whaftai. Ia, o le si vanga tā ua le mai fo tatou le sona, mai o tuina mai le ngā te tātou le whionga le atua, tātou te maua i upu moni umalawa, o le si le me sao i le, i tātou tani tuspaia, langa e mongi mai sao le upu mongi, ni er kuspaia o langa isi kai, kako ke kari, ele o mongi kako, mai le sao tātou respondi o tātou munatu, au le avera o le whionga le, li le fe me salamo se lau suiva, foi po se la mal lima mai o lo fiongo sulu yo vai mal ma mai o wala no ngovi ele sei si kusi fasingo ala sa o ile usavali ele sa o ni manatu ele sa o ni langona ai sa o ngo su kuspai e fa maongi fa matala mai tu spai ia lava o wala fa matala ino tu la forno na su ino na fionga le li ia whamatala e le tuspaia ia lava. Ai le o tātou e tau mawhai e whamatala ia le tuspaia i o tātou langona. Ia pe foi lao na e le vaenga o tātou le sona. Le laka kou se e le vaenga le o lia. Ia maua le ola e whavau, le lau koe mai e le o sili le mele, le wala e maua le ola e whavau e ofisilia ku Iesu kali mai melo Iesu wa kongu lau ka sao le leia le mele te tala no mai le ola fava ia sei mai se lua pe ia wa o le o kali ia Iesu le taulele inga o kali mai la taulele te alo fa tu le lilo tu mo no to mana to mo nga to o mai lo le foi po lua su malva e melo kala Iesu sa o leila ukat o tonu lau nai fai mai alonga winga la ia o le ka kwa vai ele o se mea e makua i malama leile o so le o la fava ma le wala e mau ile le o la fava ai alonga winga pelanga ko mai ele makang ele o fakingo ia se me pese lo va so ile il va nga le o ka ko le so wa pe ang kaku karongo ma ngai karongo ai le se wa i va nga le karongo mai mele ka ngai sawa e makele e make upu malau fa koku ya le singalo ai le sa me faia nga fa mele o fa koku ele ai le mo se me faia moleli ko pelo nga ia fa so me lu songa no songa fe nga pe vole songa to le te loe te ma fo le mate yo le rusulu pe o le dia le totas le o tu la preve mai ya o frère tu la fo le si pel polo ingesi ya le volanta le to Iesu ya lo fa le ku mo lo to ato mo lo malusi ato mo lo ato ya ole amai umala le si fo tu la fo ya le o metu la fo mo bua ya male lua le fa mai e lo fo lo so tangata e pe o la no ya o la wa ile tavolo e tavo te le melo o le lo mo sta me lo sta se fete tu pa kala fata wala pasta vine ya mai a faita to te lo fa ile tua ta to te faita wina la na fioma ta to te talo ta to tau sia na polo inga ta to sta ia na si fonga o ata to roto ato uma a fai o te fa pe at o te alofa isi e pe tai o te le popolo isi le kalesia o le ana ia foi mana o isi a la e mafai o no so soni ai
le ale le le o lo fatutua o le whakewisiano o le na o se vaenga o ni taltununga ese ao le au wala e olai manel a fai le lavlava lo uso po roto fo fine ma le aisa na me ai a e whapea mai se tasi o to ia te ila to aruia ma le manuia e mawhanawhana ma e maona a ua le fo i atu ia te ila to se me tau le tino ia malona ia la tatu sunga pasta na te whalau tele mai le ia le mea leo la ma le whaatua tua ma lea ma le marua na e tu se a kopa pasta ia lau sunga le whengaika i le vaenga leo tatou le sona leu tantou vai vaenga le o le maua lea maua le ola e whaavau mai tau mai o le fesile le tangata lea o le sa umbea e whaiwe ina ia maua lea le ola e whaavau me le sura le tala le tūlafo le whaimai ia lo whai le tua ta ua tangata i lone le tangata le mea maua lea le ola e whaavau o le whaimai le Yesu il fai upe lusu malvalu alu ea alu loa e ola i whape nao na whai mai tau mai e iei taimi e whi nao mai ia tangata o le ola le whaavau o lea e iei taimi e whi mei tangata e lese ola e whaavau le ola e whaavau lewa o lewa na mai e Yesu pea whele te mai tau wina le leima le loloto ia le whamitalanga Yesu o leo whi mei Yesu sa o le lei o le mea nai te mau ai lea le ola e whaavau o le alofa i le atua ma le alofa i lea o lona winga i la uwa ai tau whamadino ai al vaenga le o leo whai mei Yesu o le ola e whaavau e amata tu lalo neina practice o le winga sa ana tala Yesu o lai le mea nai tea o e loa o le alofa i le atua ma le alofa isi o lona winga tātou te le tau whaatali se tātou woi le langi ma le o le whaavau o na mai leo sisia a mio fau mai sisia a mio fau tātou te a mio ai ai whe meisu a e alofa i le atua ma e alofa i le wa e maua lea na wa e maua le whaavau a e ala na e le maua le whaavau le anga na upu ma lo taritonu a e leo yeisea e leo yeise fua wa a e alofa i le atua e le yeise me tea e te ita i fualista ngata o lona winga o lewa amatang na practice lo wamio mo le ola ya e whaavau lona winga ina ia maua i tātou le ola e whaavau wa uma na tā pena i le atua ai o lai fia wa ai le atua i fua lea lofa le nao le ola e whaavau na ua lewa amatang na tātou whaua o lona winga e tau me i tātou le loloto na tari ua lena fisile no fai mai o tangata alofa i le atua alofa le mesu wa sa o leia o ngawa e loa ai o le mea nei o na le maua o lea le fatino alu loa e ola lona winga o le ola e whaavau e fai ona fua o fua le te ola mai temi nei e tau mai ola wa e tā pena mo lea ma le ola e whaavau ai le o le ese o fua e te ola temi nei e te wha moe tea e te alu le ola e whaavau a fai na le ngaoia o te le loa o te le whamasino ai e le tusa ma le tala Yesu le sao lea le na whamatala me le tangata le tangata tausi tūla fono lea ma le ao tūla fono whai me tangata whai me Yesu tangata lau sao le leia lau tali ai alu loa e ola ai lona winga o le telo i tātou o le wa umo na tā pena le tūla le whaavau to e pā wana me le tutoi o le i ola tātou te ola ma tā pena e muli mo na mai Yesu le whaavau wa le o levo no tātou tātou whaao o maola to i teimi le nei ia ola una tau pipi atu le vaenga le uman whaaso ele sunga i le toi in o ka umo le o le mele langa to tele tangata ua ola i toi ngā olanga le whai me ua wola wola i whakuku ai risa ngā rua ngā alo whai langa i loa ngofia o ki whakuku ai le o e ka lia Yesu e aliali mai loa i loa olanga le ke whakingoa e pela rugei o le la au e le mawhainga ola la au e ka kiki e lunga sima e mai le la au koko umalonga ko o fua mai lola i o la o fua e se loa i le la au le wa leo ko e whapenga uma leo langa o kako
le o mga fai le kuor ka ku fa ka Amen. ala ia Yesu o me ala no i wo ka ko bola o le pua inga ko fua ese o le ami o kongoa a ke riso le o soi fua mo le ka ko wale ve me kala ku se ako ke le ka me fa ko kua ai le fai nga lu me le kala ia ko a fai va pe nga ko fia poko ai make nga lu nga le nga ai make lo nga fa ko kua le nga le nga lu nga ma nga yo ma ale la le fai ka se fa fo me vo ia le fia ma a fai ole ofu se uso po se a to fine ole foi sana me ai le aso ma le aso a fai atu so to ia te la to ina o ia to mal manuia ia ma fana ma ia ma ona a ole fo ia tu ia te la to ni mea et tau i le tino sa no na sa o le ma la ia me ka nga so sangir ka faulai ala sa o le songa la mo mi se foi ma fanga ai o la fia e ia ma li ia o ko ke ma fanga ma ko manguia pe foringa mai nga savili le faula kanga le wa maua ai lo ola i lo ola nga ka pe lo lang sa ngor ve fe e ka ua le ola mafua mai le fo linga le o le koinga o langa le o suia ma le o langa le o maua Yesu o winga yo Yesu mai le fa po suma le o le fa ka ko suma fi foi po suma fi e fa pe fo i le fa totua pe a fa ye le ye ni nga luenga e mate lava ia ina ua na o ia ai a fa mai setas o ia te o le fa totua o ia te fo nga luenga ia ina fa ali mai ia te ulona fa totua ia nga luenga o te fa ali fo ia te o lo fa totua ia nga luenga wa eta tonu to te silava le tua o le lava le o ta tonu fo i te moni malanto te mu le tangata vale ai fa fo ole e te le fia i loa ua mate lava le fatotua le fatotua pe a le aini ngā ruenga e le ta ua mia tonuina e lo tātou ta mao a peramo ina ua vatu isa ako o lona te li i lunga o le fata faitaulanga sa o le anga le anua pele amo e ave ia isa ako e le ka ua se ta mao le wakukua langa no mana fele nga luenga o nga luenga nga ka fa kokua la o ia ka kongu e so songi mai leli e be vola mele nga lu se mai pela mo mai ulu o fa kokua le ko me nga ka o nga luenga o le o fa ro ka nga ia le tu o mo nga fa ia la ia Yesu o ka kokiuki o ka lia o fa ro ka amen o ana ia winga manga ilo ka ko fa ko ku fa ka le u fa ile ku ka o me la ia ilo ai fa o fu le uso le se o fu la mo mi ma fon fa avel me ai le ai nga la fia ai ko silfia o le ka mai o ka ka ngo ile lo fa mal fa ko ku so le ai ia man ma ma le amen e fa ia lo se anga me ku ya na fa pena lu fo a kako po le ale ko nga mga o le lofa fai pelo kako kiuki kai pele ka ngol mo o le ngai u sa pe ka ke lo e poko ma ka mai ma la un kula fu kako o la ve ya po la se fa popo lo to de asono por tu si awa la lofa na upu malngut ta wala le salamu ala e masenta to mo ya amu ia tangata le savali filinga ya ele tu foi o ia o ia sala no foi no foi e ta ana no o ia tu la fono yo le au a fo ia la na tu la fono le au a to mo po a mbola le ile foi la ua le sulo su tolo si tato fa longo ia le u o le me uma ia e mata o le tua ana ia na polo inga awa o nei e tau tata a pe a le ola Yesu a fa ke lofa mai ake ai le tosi o polo inga mai mau le tei e wa te le ake sa le pese lofa ia Yesu ia e lofa atino ane mele
fa mai Yesu pe fa la nga ruenga ina fai Abraham fa tinonga na no le fa tu ma nga ruenga e ta o tele ya po le songa ya le la ga ko se le si va nga ko le songa a lo fa isi ia pe o tanto lava ya le wa mai lan va nga le songa ka ko ke kala ku kua ya le mele le lo fa isi le mai tanto tu fai tau le Mantai o lu suma lu manga ia ole o tusi le ile mantai o lu suma lu le la u le ka ko va ile nga e fa mangingo le ia vanga le o manga i tala le mantai o lu suma lu le la u fa te wina tu e fa tolu fitu ia e o ile fast fulu ia Una feta la iai lea o Yesu ia te ia. Te alo fatu, ne lilo o tua malo loto a toa, malo nganga a toa, malo manatu a toa, o le polo a inga mua le nā ma le sili. E whape nā fo i lona lua e te alo fatu, le lua toa oi. Ia peio o e lava ia te oi, o na polo a inga e lua. Ngā au tū ai le tūla fono uma. Male au perfect e mo kwa manginga o ila o le kala le o fai Yesu e le kalia ale mo o le kala le o fai sa o kwa Yesu o le mea le kaunga ngai fai ia lo fai le lilo ko mo lo kwa ko polo ingo mo muanga melanga ele wa isi vai mai o ngo foi si fai mai o le ele ko ngal polo ingo vo desfulu o la nga le fai mai o polo inga sili ale o la le fai le ku ma le lo fai kwa oi al sili o fe menga mai le mele nga ngo mai fe nga ngo mai ku la fongo sfulu o le winga nga kala Yesu le la o kango Yesu fa pupu ipe summarize i lana tala le ke lo fa ku le lo ku mo lo kwa ko le nga fe mai lam kanga ni te i le va kanga kamala ma le tua le vaenga mo mua tu la fono o mai no le vaenga lua o ku la fon ma le ku o le vale o e maris kanga langa o kanga fai ele ku ele fa pe e ka ile ku ma le ku ai lo fai lo fai lisia kanga ka le fai ne lo fai kanga le fai ye lo fai o ma ku le nga va ku oi ye lo fai lisia kanga o ke fa mai ma o ola o ke nga o ia nga me ko kingo on mela le ka ku vai po fe ala fe bilo sai ai el ka o le ku la fongo le li e ku maua ai ke le ka usia ke o lai wa ia ia mangingo le me ai ala wa nga ka usia le nga o tanga te fa tu o fa o lenga o lo winga lo fa le mo lo winga o si skaile o nga wala ve ai o le ya mele ka oil ka ko va le van fe mele po fast food o na polo inga e lua e au tu ai le tu la fono uma ma le au perfecta o la winga le uma tu la fono ma le perfect ele nga kai kuskusinga mose au kuskusinga le perfecta au la e ku la fono le ku ko e ma ka le vai kusia mose kusia kele kala ngoi ku la fono ma e o ku la fono is full ya ai mai se lua fa so le van ka ko le sona o le lofa isi e pei o i tātou lava. Ka nai maui a professor mane, whakirei, pia fwoi na whanai o Paulo o Mika mai o. Ni, Mika. Ia, o lato whaamanino ina, mai o ngā ruenga whaatino. O loo whaamala maina mai o le moni, o loo whaamtala mai lato te pese ai. Nei mea, malal Mika le ono fwoi poe valu. Mai sole, o whaari atu ia te oe, e me le lei. Se a fo se me fina ngalo ia i ova ia te oe, pe a e lea. Pe a leo ia mea. Pe a leo ia mea. Ia whaila anu tolu, ia nau le lofa. Ma ia whioa e malau atua, ma le loto. Whamaula. Se ta o tele me leo lea. O le whaatino me leo lea. O le lofa. Ma lana o tusi la lofa. Longa ile konito fo le sutoro la me ole love chapter me le fa pule mo malua a fai o te tautala ngana tangata a to angelu a le so wolofa o a vela va o masume
palo tangi nga mea mga kangi ari pas kangi ari se me ko pe fin kalon ke le vale ke mai a fai o ya tia ona perfecta ane ma le loa o me le lo uma ma le poto uma lava a fai fo ya tia le ia le whaatoto uma e ese ai maunga ai le eso olofa o te lea au ngala waba na unia meno le alofa moni alofa whaale langi alofa whaale tua e whaatino aso uma e le na alofa isi yo ale alofa ngai au kai au sui fori alofa i aso uma ola hoi le tangata o le tue aso uma ia o tatu whailo ngai tangata hoi le tau te alofa iai o le alofa i le tupena tauina o le action o le verb o le ape e te tau na whaatino lea te lea lea lofa ua nauna ua ngofoa ma laula ua zero ua e lofa amo kua moa e se me whaatino ai ia ia lau sunga le whengainga pe se me ki wasoa ika ke le se vaenga whai o te tole sota matua le whaamitalanga Iesu ele ngatai e te alofa i le antua ai alofa fo i lea ilo usoa tua o ia ai fe mai e peio o lava ia te no no winga a fe e te alofa ia te oi e me le uma ke fa ia ai ma lile te ona ona fa afwa fa fe mai ia alofa lai le su tua oi o lau me fa ia te oi te ona fa i kwa lista ngata me to mai ale ile si tanga matango fie nei tonu tantu a fe mai o le alofa o le tu la fono fa avai o le malo le tu le langi male lano langi a fe mai o le underlying principle o le malo le tu le ia le alofa le fo le mai to ma fufu o le opposite o le alofa le fa fe ngai o le alofa te lo te imita tot fa vai mai o le alofa o le opposite o le alofa o le ita o le opposite o le alofa o le ino a e fai te to no fo mai va ai le ai le opposite o le alofa e le o le ita e le o le ino o le opposite o le alofa o le self mito mai ma tu ve mai Yesu alofa ia i le sitanga te pe ia oi lava ia te ai le fia la le alofa wa le alofa wa alofa na oi o wa le alofa ila le si uso tangata ona e to no fole mai to va ai le tuso isa ia ma tuso eskel ile mafu anga na le fa po ngai o le anga sala le no fo tangata le Lucifer vai mai o te si ia e lo wa le alofa ile tua wa o te ai o te si ia e lo no fo ali o te i matutusa malea male si esa mito mai la o le taimia e te nofo ai mai whapea e sili, e te nofo ai whapea e o mele o te manao ai whatoto na i lisi tangata. O la ua ea, wa e whaia le opposite o lea. O le lava, wa e lofa, wa e selfish, wa e le alofa i le atua, wa e le alofa ia. Wa e manatu, wa e sili atu, e taimi tātou te whapea ai, tātou te leo whamau le. Ar mea monia, matua te leo taimi te whapea i fo e te sili lea. Ile atua e o foi ai lo no fo ma fai le tonu ma fa ma sinonga le tangata wa e foi kwa wa no fo ali o le tu la nga le tu na o ia e sa fa il fo fa msin le fa me o te fa msin atu ia wa fa msin no nai oi mai ole no ile e lo to tana le Yesu a le lo to lantana le fa mai a lo fa lista ngata pe o le te lo no winga le fa mai ia ino ile ile selfish ino ile manatu wa sil wa poto wa tele wa mo lunga ia itangata ino le manatu na ona fato mo le mele te ole alo fa le tua malo uso tangata ia wa le alo fa na oi wa alo fa ile tele wa tele te mitanto te manatu fa pito o me moni ala tanto mo le ile ile a mio satani o tanto le a mio le tuo io le alofa lava ia au tanto wa mio lo me satani fai o te alwae o te alwae si ti ai lo no fali e tutusa ia ole tau va ai na ia a ole tanto le fai ole o tanto lo fo lavo e se le a mio tanto wa mio ai ka ua kele la melo le lo fai si wa langa mai lo fa le lua tua oi
pei o lava ia te ia le whakaikainga. Ele ke le ngā whakaro uru, sei kulau le, wa ika ilo uru ali te. Kai mea ke saungi se mea, ke sau se ruro uru. Ia whapasi angele me ia makango fio e marele, e o ilo la e ke mkwa e whaia. A whapea la o lau ke unga ke whaia, ke ui o mwhamanga ia ma whaale leia ko koe. O lau ki uke fui ngai whaile si kanga. E ke whaia, ku sau me sili le ke whaia iau. Le vai me kala kuspai, e whaia e peiong, e lo whailo kua oi, e peiong whaia o iau. A whaila o ke le alo loa pe o wika fui le ilo vai se kui le vai le vapu vasa o o mga kule. O ala ke whaia fuare si ousu. I o manu ia kia o le siaua. Le siu sola, kai pela me le wa, e lo loko le whankalanga isu o ngiskei. Kako ke ave mamai, e ala ngā kako le mangaku le usole, istangata. Wai mangaku a o e whaia, o e ngalo e au, o e soli kula fongo le ri, ua kula fongo le mele, mai le kua. Ia lofa ia oe, ia lofa le lukua oi, ia pei o e lava ia ke, longo winga o kasi le kula fongo e kakaunga kako, o lainga. Au lofa i mele le ia kia. Ia sa wale kala le masi faile me ke lo em fainga faile sia ya oi faile me ya oi ke lo fainga faile ia o fu o vinga le o kula fongo nga soi fuanga o le fu e ke luru o le fu o nga ke sel nis kai me ke expecting nga me le faile le ia lo faile semia o nga lo faile le si faile semia ya ka wo le ka ko va le ka ko le so le la ka ko sel fai un ka ko le songa o le tala i le sama ria ngale le le so ya le ko ka fam ka lainga i lo sunga le kala le sama ria ne el malanga le o le tangata i Jerusalem o le ngalu ya ko fo i me wa fo i me forsale wa ri ya no tu lo mo tangata fa me fasi al me o ka fa on or kala la pi fo ringa me fasi ngo ya ma ko ia le siko lua o le no wa ko me o lo ko o kikilo ko o alo le lo a se fa so mai le va ngalo tatu tala le tala Samaria ngale i le aso mon men tupu no sunga toida wa ko le sunga le feu ya fa mai a ko fo le skako fa so ngi o le fa u tala mo ka fa pisngisi sa mo se le mai ali i rico ya fasiro la forma fa me kai mi konga wa lay off ia ka whinga ruenga ke rohe loka o reingi o rei kupe e paora me fai ia o le lafi fo ia ngama fasi o ki ia fa mo tia tangata a le la o mela fai lotu o mo mela fai tau ia la ia ia saure ia saure nis pa ia a le saure tangata Samaria tangata ise pa ali le lo fo o so la lo la na malu o va le fongu o to ave tangata ave tu for ten maro o la uva e no o le olanga ka ke ola we all have philosophies ko fonga ke manang kal kumunga pira kal kumunga ia ka nga ka faumea o au mea te nunga a fefe au ma fe te olanga ma ko inga la ve ma o ko inga o a mea ia nga o ana ta o sit very selfish ai saule Samaria ele a inga o tangata i ute ele na vai atu la vai fa mai o mea o la tano Yesu na matua ai vale tu se te sa of etes ma kwasa sa o mama le langi all heaven was poured out in that one gift o Yesu ya lena saula vai e maliu mo ita to mero tu silo Filipi lu ya te o to le na manatu e Yesu ele i manatu fo ele e tu sa mo lonta ma ana winga pela polong fa silis tangat ile la wana ana se o le maliu dungo sa so all application amo au ya ese la valo ka ola melo le ola manga fa piko ai ile manui istangat pe la kur ka ko le so ka commission to our neighbors o ka ko wala ko fsidi ale de fiepo no ma fa ka o ila lo ko Yesu fa fia me ko fa makala lo Yesu ko ka ali ale o ila no o ila lu ko o le ile nga ngare le
au di si vai ngaro ko inga ma fai fea e na ko hale ai dia ale ai ka nga fa po ma se nai ia faafakaile faasoasoga toina ia ua talavalo ia ka ko faataoto lea ia la sa faasoa le lausuga le feagaiga le se te lo le ua au mai suga le toina ia le vaega lea ua o le tala lea e le o se mea moina tu o faataoto faataoto iesu ia o loo afifi mai ai lea se lē sona e le gata pe afai te vavaai i le fesili lea o le fesili a lea o le isu a lea na tupu i le taimi o iesu e ilo tatonuga lea e o mea le taimina ia le oa o le aia ia le isu lea o le mea lea o lo tatou a leiloa po o le tatou tuaoi e pu mo'omo'o lo tatou va'ai lea i le mea ta'ua le tuaoi a pinu ta'ua le suga ia vinei le amataga o le tatou le sona e gata lau va'ai le tuaoi tagata so'olua fale o le tagata lo so le ai e tau iai ia le tou aiga ia pe te lua faigaluega fa'atasi ia ae e loloto le va'ai a iesu lea e le mea lea o iesu o fai mai iesu ua le fa'aun family iesu o ai le tagata e la sa ua ila le tuaoi ia me mai lo iesu o le tuaoi family le tagata le o le tuaoi ai o le tagata le na galilei lona uiga le toe ta'afa'i le tatou le sona i la ua ai o le tatou tuaoi so se sia la te mana mia la so o le winga sa ona o le tua o ile e tala no a Iesu le foi tala no mai tanto le son e le va pena tangata te lua masa ni ona fa pele o loa o lu tua so se tasia ese mai a o mana o mia se so o lu tua o ile na ia o le doctor va aina ia ile vaenga le o mana sa no to le sunga to ina aftai ia te lo le wa o mai ta fainga o tato le sona o le taua o le mele o lo va isi so atangata ia o le a me sia ila to e mana o le fa no nga ia tau ta fainga o fa tau ia mata mai ai teta fa taulanga o sa le vi o le antou ia masani tano i le upule o le lofa o le antou ia masani tano i le upule i anga le tu ia tangata lotu malaunga i tangata lotu a le o si sao a Iesu e le ngata o le li le fa fia me tonu le o mau au le au masani voi lan tano i le lofa le alo wat sao a Iesu le o lona o langa e tauna iai aua le alofa fa pito vai tangata o le mei no e sa o tala o le tangata le tatila wa e family le si so ngam fam talanga o tala le wingol fa to le e bo musu ya tangata ne ono no fanga tele i tangata fa o me te mile e musu ho ni sa tia la to a sa tangata ele tua oi ele ainga sa maria ele masani vo na la unga ile upule nga o tangata pe i no sia ile va u te ma a o sa vai fa me o fam talanga la mai tu spa ia o muti vale lona alofa o ko nga alofa nga mo mi ele tu nga lui tangata lotu so se cristiano ia muti vale lo fa isi so tangata o lo ia manonga ia tatou talina ile muti vale lo fa ma fa so ia lo wanga le e pe ona fa e keriso ele manatu e fa maina ele manatu e tu ulo no ana manatu e mai a to alo no soifua ma fa mata nga ida ma fa mau la loina ono le muti vale o le rofa tangata sala afsiliane oilo tuai so seisio yen manaonga amen ia ngalue le lofa ilo soifua ia familia le tua i le nei vaenga o tato le sona ia to mo foi a seisi sota inga sota i le lava ia so momua ia au le a faia tato talo lo manto tamai o le langi fa tailo wa o i mato te mai ai ia savano mato to mafau faua ia walava ne ia mato le manatu fa pito yo mato o langa a foi nei o mato manatu fa pito na o mato te loa la fi pe mato te mau tala lei le tua wa o ina i mato le nei le sona
ia mātou alo lofa I so seisi. O lo iai le ngā lala whale nganga, ngā lala I le tito, o iei mana ongo o soifuanga. Ia whailoa mai, tau na mātou whatino mo whailoa. E ala I le o nanga I so staimi I lo whina ngalo. Whamaruia o ndeila o whiwheu ia setu. Whamaruia o na ia ta vita mo whasoino le sona. Ia lo o whainga luenga TV. Ia whamanuia si o mātou tunu o sa mo mai. O no lo suafa o mātou o le mawala o tuai nei. Amen.